Yaribang wakam. Hindi mesi wang ni kurubi ang kusong fu. Kusong do, kusong utum, kusong business. Ire mo kusong wa medi wang ini. Eswe bobi ang ofi. Ukan ko nam sakmana rin tanam. Ikudo nye spirit of resistance. Mboro kada kada rabi ang ofi ke pukrunda. Oyom ni kod Psalm 70. Kodo nyo kono yitiaba. Kwa kono yodo mi so foru wida. Nkani kadwe ba koko kono yu. De medida pong ni de da kada kod Psalm 70. Pong akami o Jehovah. Fere fisi tieren tu bi ang okisong me. Yaka posong bo fodi mena nyosio sikpi tori di kisong me mga toro akai so bi ang mi yaka ubere ni to bedo isen ki kan fre yang bo akam no fi o Jehovah wo mi so so de video mi e de ke di de kpo nde mi fo mpo fo te ko fo ka me kokok me fe fre ada kada si bi ang wo mi yaka ngeni timpo wo de so so video mi do nya ma sene me yaka di bi ang dem bo si o kisong wo kenyang Jesus mbo sene me ke video mi no so wo ku yaka tak fi ko bo ama ko Psalm 70 do bo akama do kuno iti aba ise do mi sese e bo di bi ang dem bo si o mga toro fo ke meni korindin afo sene me ni se abasi o di on fi amen.